Hiyo ni mwanzo. Tuko na mataa ingine tena 134 ambaye tunaleta na Njiru tena kwa program ingine. Sasa hivyo ni kusema baada ya miezi 4 tukimaliza hapa hii kazi ya hapa hii umoja itakuwa kutoka mwisho mpaka mwisho ni mwangaza. Hapa inakuwa 24 hours. Mama, kama umechelewa kutoka kule kibarua ama mzee, ukishuka kwa matatu pale kukuja kwa nyumba, mwangaza iko mpaka kwa mlango yako. Kama ni mtoto, kama ni watoto wetu mwenye anaenda shule mapema, kwa vile mnajua siku hizi watoto wanasoma sana. Akitoka hata kama anatoka saa 11 asubuhi, akizindikishwa na mzazi, mwangaza iko mpaka kwa barabara. Kama mimi niko na biashara hapa, sina shida sasa, hata nafunga saa 5 hapo. Na niko na furaha sababu hata sina uoga, na tunafurahia sana juu ya hii mataa na hii project ya Wamatangi na watu wa Kisii. Tunawarudishia shukurani sana tukisema Mungu awabariki sana. Kesi za kunyonga nyongo huku kwa barabara, kupigwa ngeta, lakini saa hizo cases kutoka hii mataa iwekwe, hizo cases zimeisha. Hata barabara governor amelaunch tuwekewe cabros, hizo cabros zitatusaidia juu hatutakuwa tunakanyanga matope, alafu mtu kenye umevaa kutoka asubuhi utakuwa tunakaa eva smart. Na hata ukienda job, hata ukirudi unakuwa tu uko sawa. Okay, shida ambayo tunapitia wakati barabara hazijatengenezwa, wakati kunanyesha, unaona hapa hii ni red soil, hakuna gari inaweza pita. Kwa hivyo hata kulete material, hata we mwenyewe kupita inakuwa ni shida. Ukitokea town, unaonekana kama umetoka reserve, Gishagi. Lakini sasa kama tutawekewa kabro, naona hata sisi tutakuwa wasafi. Na pia barabara zitapitika, either kuwe na mvua ama kusiwe na mvua. Naona sasa mambo itakuwa mzuri, watu watapita vizuri, gari zitapita vizuri bila